Саламатсыздарбы, урматтуу алыскы Москва шаарындагы биздин мекендештерибиз. Сиздер менен Кудайым буйруса 3-4 сентябрь күндөрү Ордо чайхананын ачылыш аземинде көрүшөбүз. Мени менен чогуу, менин сахналаш агайым Кудул Борончу Кудайбергеновдун боор эзген тамашаларына жан эргиткен ырларыбызга келип ортоктош болуп, көңүл ачып кетиңиздер. Ал эми кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, даректери мына ушул экранда жазылуу. Биз сиздерди чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Заманыбыздын залдары Kara erkekler. İyi bakışlar. Seyrek gezmiş canlardan korsanız gibi. Gece yakında Kuday Bürsa Kırgızstan 31'e çıktı. 31 yıllık bayramımızdı, bayramladık. Büttükül migrasiyada жүрген бардық бордоштардың бардығы өз шаһарларында өткөрүштү. Biz 31'e çıktık. Birden bağı Kuduldu Önер болғаннан кейін bir нерсени салыштырат экенсиңер. 31'e çıkkan жаш бала Кыргызстан дешет го. Ана салыштырып карадым да. 31'e çıkkan болсок, как раз Кыргызстандын башына 31 жылдык тарыхында 6 президент эл башына келиптир. Мен таң калганым, ушу президенттер келген сайын биздин элдин мүнөзү ошо президенттерге окшошуп калыптыр да. Мисалы үчүн Кыргызстан жаңы төрөт 91-жылы. Ымыркай Наристе, а кезде билесиздер, улумдун өкүлдөрү менен пенсия пособиянын ордуна эмне берет эле? Кургак чай, самын берчи. А сиздер ала берсиңиздер эмнеге дебейли? Себеби Кыргызстан жаш болчу да. Бала эчтеке дей албайт, берген ала берет. А кезде элдин баардыгы маданият болчу. Себеби Аскар Акаевич маданияттуу киши, ушунчалык маданияттуу андай бирөөгө жамбашка тээп кетсе дагы кечиресиң, менин бутум, менин жамбашым сиздин бутуңузга тийип кетти дегендей. Ушундай маданияттуу болчу. Анан кара көбү 14-кө чыккандан кийин Кыргызстандын шапкасы алмашып кетти. Курамбек Бакиев келди, Кыргызстан 14-кө чыккан бала. Уже переходный возраст. Үйү жооной, бардык нерсени мушты менен чечип калдык. Анан Кыргызстан 19-20 чыкканда бир мындай аягы киши аралашты. Же бир сүйгө кабылды, билбейм иши. Ал кыз менен Кыргызстан бир жыл, 1 жарым жыл жүрдү, анан сүйгөндө жетпей калды окшойт. Анатан көрүп ичип кетти кандай. 6 жыл соктук. Андан кийин баа көч барабара түсөрөт дегендей Кудайдан болуп намаз окуп калдык, аябай жөнөкөй болуп, каяка барсак да элдин ичинде элге аралашып калдык эле. Анан 29-га чыккандан кийин баа как эркек бала катары кимди кандай ход тандайт, өзүнүн хотун коет экен. Азыр Кыргызстан Липой жака Даганса деп калдык тууган. Кудайым ушу Кыргызстан, биздин сүйүктүү Кыргызстан, ар бир кыргызстандыктын урпагы түбөлүктүү жашаганга насип кылган болсун. Майрамыңыздар менен урматтуу. Музыка чыкса мырза берген жайы бар. Кандай жүрөсүздөр анан? Жакшысыздарбы? Денсаулыктар жакшыбы? Неге концерт мисалга ойбой калды деп мектеп анан сураштырып карасам айтып калышты. Азыр Кыргыздар тамак жемейинче концерт көрбөйт деп калышты. Чындыгында ушундай экен баа. Биз жан баштап жатып тамак жегенде, жан баштап жатып мындай кайф кылганды жакшы көргөн эле экенбиз. Кайсы дагы өзгөчө касиетибиз, өзгөчө сыпаттарыбыз бар. Ошон үчүн тарыхтарды карытып, нече миң жылдар тарыхта карта бетинде канчалаган улут пайда болуп жок болсо дагы ала толук ак калпакчан кыргыз эли жоголбой, эл ичинде өзүнүн тилин, маданиятын сактап келатат. Дагы да болсо сактаганга, бири-бирибизди менен сый талашканга Кудай көп насип кылган болсун. Мекенден сыртка жүрөсүздөр, бар болуңуздар, орубаңыздар. Эми тамаша өтөйүн, сразу эле. Тамаша туугандар. Негизи Bizde Kırgızlar'da mınday bir жақшы касиет бар, жаман да касиет бар. Жақшы касиетти мактап айтыш керек. Мына кече 2 жыл мурда карантин өттү. Мен Кыргыз элин бир касиетин аябай сыймыктандым. Ушунчалык боору керек экенбиз. Март экенбиз. Дүйнөдөгү алдыңкы 20 март элдин катарына кирдик. Чындыгында боору керебиз. Ушунчалык жек көргөн адамыбыз деле алдыбызга ийилип, тизесин бүгүп калган болсо кечириебиз. Себеби фамилиябыз Айкөл. Çocuk projette Aykül Manas diye yazılıp durar. Şunçalık doğruyuz. O jaman jagыбыз da var. Plus minus yaşa. İki palasalar durar. Minus jagыбыз. Bunday bir Gözü tür üstünde hiç kimdi barıqtamagan elimiz de.
Ушундай эле экенбиз. Мисалы билбейм, кыргыз, казак, өзбек туугандарды байкасаңар, баш көтөрүп калган инсан эле эли келип көтөрөт. Ушунчалык койбой, молодец, дагы иште, дагы көтөрүл дейт. А кыргыздарда андай эмес. Кыргыздарда баш көтөрдүңбү, ушундай бутуна карман, ушундай жолго кешке тыгылайын дейт да. Неге ушундай? Өзбек, казак, кыргыз баары бир эл, Түркия элдер. Айырмасы эмне? Болгон айырмасы мындай экен. Кыргыздар неге кыйындарды баалабаганы, кыйындарды көп чыгарган эл кыйындарга таң калбайт экен. Биз тарыхты айтпайлы болуп, бирок мына кече жакында эле Ташчайлар деген 5-6 жыл мурда кандай кыйын бала, азыр мороодат, ден соолугу берсин. Кандай кыйын бала, мындай эле, меникиндей эле бешенеси менен барып, Украинага барып, мандай менен мыкты какты. Туруп келип, кадим Ташчайлардын башын кармалап көрүп, бул башты темирби деп, элдин баары таң калды. Бир кыргыз таң калды. Таң калган жок. Кайра сыймыктан, биздин балдарбы? Биздин балдар көзү менен кабышып, көзү менен деди го. Таң калбайт. Дагы бир Азамат деген көздүк жигит, могу Чехословакияга келди, киши менен жана Volkswagen деген машинанын капотун айырып таштады. Чөктөр келип, жагыңдар көрөт, жакпы, жок, протестпи деп. Бир кыргыз таң калып койгон жок. Кайра телевизордон көрүшүп, кадасына арыгыры бар экен. Буга чин кирип кеткен. Муну молда окутуш керек деди, таң калбайт деп. Себеби биз дүйнөнү биз таң калтырат экенбиз. Мисалы үчүн ар бир элдин өзүнүн батыры бар. Монголияга барсаңар, Чыңгызхандын эстелиги шаарларда аттын үстүндө турат. Кылыч көтөрүп, найза көтөрүп. Амир Темурдун эстелигидер Өзбекстанда аттын үстүндө турат. Бизге келген туристтер мо Бишкектеги жана Кожон булатындагы спорт сарайдын алдына келип алышып, жана атты минбей эле кайра атты көтөрүп турган Кожон булатты көрүп алышып. Эмне адашып коюп алгам деди эле. Бизде таң калтыш өтө кыйын. Чындыгында эмне деген таланттар жаратканбыз. Мисалы үчүн чөнтөгүбүздө қазір біздің купирада 500 сомдо саят айтабыз, жалгыз өзү 500.553 сап реп айткан киши. Кыргызстанда единственный. Башка дүйнөдө мындай репер жок. Мындан кийин да болобу, бир гана Кудайга маалым. Мына ушу кыргыздын баласы. Мыскал апабыздын убагында Москвага келип, Сталиндин алдында концерт койгондо Алымхан деген ырдын кайырмасын 3 минут тоскон. Деген боюнча апабыз 3 минут кетип калган. Апамыз сөз бүткүчө Сталин эшикке чыгып бүрүшсү керек чебилге. Эмне дегендерди жаратканбыз, таң калбайбыз да мындай. Кыргызды таң калтырыш үчүн бир адамга окшогон бир необычный адам болуш керек да мындай бир. Мына бир 2-3 жыл мурда чыккан бизде музыкаларга чыгып, элдин баары крышасын кетирген жана Чеснок. Кайрат кыргыз. Каныбейдин эркеги деп коёду. Ошол жигит бар, жигитпи? Bir insandır mağdaşlıkçı. Bir ırmenen Kırgızistan'a dön oldu. Benim ağzı Kayrat Kırgız'ı tanımağa Kırgız çok. 7 yaştan 70 yaşka sen büt tanıyın. Ne degen talantlı geçecek ağalarımız 10 yılda, 20 yılda orada berdat bir Kırgızlar anı tanıyın. Bileyim, taң kaldırış için bayağı bir 3 kız çıkkan. Alarında yer altında çıkıp hizmetleri öğrenemez. Yerine çıkıp ırdagan denemez. Bolğanlar ушундай камеранын алдына келген, чачтарды жайган, кыска мини турарды кийген, ушундай туруп эле алгасты, мени басты, ана мен аны бастым деп. Ай, чичала өлүп калат дедик, бети жок десе, муну кой деп койгон киши бар беле эле. Бардык кыз жаман көрдүк. Мен да жаман көрдүм кыргыз катары. Кыргыздын жазылбаган мыйзамдар айтылып кетти да. Жек көрдүк, бирок баягы бирөөнү уруш үчүн турганда, сөздөрдө таштын ар жагына өтүп да караш керек да, жөнүндө бир жакты уруш болбош үчүн. Ана мен ешкілер қара ұрды ұқсам, ұрып тұрған жазылыпты. Үндірді, ал басты, мені басты, ана мен аны бастым. Анам башты алды дейді. Башты алды. Қадимелер башталады. Шындай тұмшығасын, ала жетпейді, өліп қалайын дейсің, жаныңдар қойып отырған бірі, түртіп қоймайды. Башталған ұшырда. Ал басты біріншілер қандай адамды басады? Таза жүрбөсі. Таза жуынбасаң, шыбырлыбаған жерге жатсаң, даратың жоқ болса, алғашты не көйінбасың. Анын башқа іші жоқ, шында келіп кечінде қарай, дарат жоқ, тегін басты. Дарат жоқ, тегін басты. Олды тілер дарат жоқ, ұрдап қойып, алғашты бас қойып. Еланына шықса да, жердей берем.
Көпчülüğü nege terdeyim ya desem de. Semiz bolsоң terdeysin dedi. O adam semizlikten terdeydi. Biro semizlik kıyımın hareketten terdeydi. Böyle oturganlar ha. Ben kıyımda öyle turandım, ben söylüyorum. Знаешь, adam jönököy кезде terdi, kanday vaqtda terdi, adam uyalganda terdi. Ben sizden uyalodum. Bana dedi bile, menden emas, sizlerden uyalacaqsızlar. Sen Kırgızdın balası büt uyalacaq. Bizde ata-eneler üçün tarbiyaлаган. Тура кыласың, тура эмес кыласың сөз бүтөй. Жүрдүк. Уят болбойт, отуруп. Кечке уят деген программа эмне киргизип болгон да? Кийин чоңойгондо уят болуш керек деп сүйлөп жүрөбүз. Ушунчалык уялчакпыз. Ушундай бир тарбиялар деген, мисалы үчүн мен кээде таң калып күлкүм келет, жана тарбия бар го. Мисалы токтогондо бар бизде мындай бейбаштык кылып атсаң, эй, жөнө тур. Ана, азыр бөө келет. Böğü kes baktı. Öyle ben, böğü ne özü? Ben 38'e çıktım, bir daha böğünü görüldüm. Tanrı alasında mı da? Anam, misal için apalarısının terbiyesi var, memire gel. Apalarısının şırdaklarının altından çıkarırsan, çıvıktın türü türü. Tam çıvık, su çıvık, kurgak çıvık, çoğun tavlığı, dolunu, jüstoki çıvıklar türü. Ama ben bir neseye tan kalıyorum, misal için. Şardıq ballar negiz modni болот, айылдык балдар кийингенди билбейт. О, шардыктар модни болот да. Себеби кичинекейден баштап кийин кийип чоңоет да. А биз кайда? Мен билем, 6 жашында апам чуук көтөрүп алып, өлүм көчөгө бирдеке кий. Эмди ыл сабак арасында отуруп кийди дедилер. Ошондой эмес экен да. Анын үстүнө биз азыр уялчактыгыбызды, мисалы, бишекке барсаңар байкасаңар, азыркы муун өтө уялчак. Кайтыптı. Marşlıklara düşüp kalgan bolsоң, kokuz marşlıkada ketip atkan bolsоң, kokuz ele marşlıklara ulun öküldörü kirip kalgan bolsa, azırkı jaşlar uyalgandan gözün jumurut mu onu? Ançamızdan Aksakalar'ın metin kararlar karıştı geçen onu karar geldi. Şunda uyalçaklar urpak ekemiz tuğanlar. Özü uyalçaklık imanın başlatıp tuğanlar. Layık, şunda imanı saktap, salavatı saktap ulu üye olup cüre verelim. Mayranlıkları be. Kırgızdın balası olgandan keyin, bunu çiğden almış şimdi. Tamam, meni çiğden. Al bunu. Azrak olsun bu. Bizde şunda ırım-cırımlar var. Yani şu ırım-cırımlar aytırda kede gülkün gelip kede taң kalıp öyle. Ben de koşulam kede ırımga. Irım jaşı ne ettim belki jişanı. Mesela bunday ırımlar var. Hazır koldanışlar mı bunda? Nege desek, 15'ini taktır, daha suyunu şimdi. Tuğanlar kanday emez. Böyle görülen kişinin gözü tartat öz lafılatı. Irım көп bizde. Ben taң kalamda mı da? Şunda ırım var. Mesela şu tane attın eski takasını kanıp koyan ırım var mı sizlerde da? Sarayların eşini kanıp koy. Bu takanı neye kanıp koysun desen, bunu kalksan uyga uğru girmeydi. Tura ilgili ne uğrulan çok olur. Sebebi vardı, ırım-cırımdı bilgen, kuşta onu takasar, ben lagayla gitmedim. Dağır ırım var. Koyun güncü degen, taptaza mülcüktür, sayralarga salamdap dilip koy. Bulardan bana ne gidip koymasına desek, bundan 40 kuşlu gidip koyman bolsam, sen jokta 40 jigit uyuңdu kaytarганга barabar deyip. Ana, ırımdı, gördüler mi? Eğer oşol çın bolsa, bankka ahranetin ne gerek var? 40'ata gidip koy, hiç kim bile almaydı. Jaylada monday ırım var. Geçinde bozdu jatkanda, apam beyseң bir söz türdü. Hayır, o işimini çeçip, baga degendi, bekem tüyüp jatılar. Nege desek, koyga karışkı tiyibeydi. Şunday var mı? Ha? Ben birisi taң kalamam. Kanday ırımga teşeyelim, misal üçün, koy bozidin sırtında. Şım bozidin içinde. Ne gene taң karışkı, şımın arasına ötüp aramaya bir şeyim. Gülkün geliyor. At koygonda da misal üçün, diğer Sovetski atlarda karasana, bütünde ırım-cırımga sonun. Жаңы төрөлүп кыргыз үйлөсүндө биринчи кыз төрөлсө ырымдага эмес жазгын төрөлүп калса атын жазгүл койгон, экинчиси кыз төрөлсө жазгүл качтырып айгүл койгон, үчүнчүсү кыз төрөлсө кыргыз автоматик ырым көтөрөт. Жазгүл, айгүл, бурулай. Буратан бурулбай кыз төрөлсө жаңылай деп жаңылтып, жаңылбай кыз төрөлсө агаш деп агаш түрүп. Эми былтыр деген аяштан бар. Болгон аты былтыр. Misal üçün, men atım Bolsubek, beni böyle bok edişim. Былтыр деген аяштанын атын тағы қысқа шыға мүмкін емес та. Ал былтыр байже, былтыр бектік та емес. Жүндімде,
Bırt bulup kaldı geldi. Ayla çok atmaya çıka tura geldi. Özü karası hoş taksi ödedi. Özü taşırı tıkmaya bulup. Bir gün pazarında da maşinasını koyup koysa bir iyice paketi götürüp geliyor. Bultırayışlar maşinasının arkasına koyup kayra pazara gidip getip. Ana bultırayışlar iyice paketi görmeye tevelip getip kaldı. Getip pazara iyice çıksa da paketi tevelip gidip. Ama hayal kişi de yüzünden iyi ölüm göre. Benim paketimde gitti öyle dedi. Bizim taksilerim var da gitti lan. Ağlayacağım mısın? Bultırdı öyle dedi. Kızı kokanda bultırdı öyle dedi. Ben bunu oturdum. Ya iyice okşam bultırdı öyle dedi. Seninle bultırdı uğraşıyor tarafından. Lırımdı da şunu koydu ama sen eski hayatlardan daha bir at var. Sen çünkü köpten beri bağlı olsa mı kız? Aynen şu olan da Kuday'dan surapçılığı olandı. Ama Kuday ile verip köpçülük kızlar babasına atın. Kuday verince Kuday verdi o işe. Düştük direktlikası olunca yegen verdi de o işe. Ben bir atka gülküm veriyorum. Alattın neye gösterip verdi ha. Mimam verdi degen attın neye gösterip. Ya, mimam verdi. Ben oyunca köpten beri bağlı olacağını suçaya yürüyorum, mimam geliyor ha. Hayır, bir böyle kısmet. Ben aklımda bolsun lan, köpçülüğü kızı böyle de bolsun. Senin aklında ırımcırımga teşedir. Çındırında ben aklımda ırımcırımga teşeş çok. Büyübülöde ben 9 bir tuğamım. Ben 8'si. Bolsun da öyle otur be. İyi, anam şu oldu. Ben öyle kalanmış oldu. Bundan karasa maddeden şu oldu. 4 kısmı batıkandan gelen. Ya bu da şu oldu. Neyse ki tabi bunda yani. Bolsunç. Bolla diyeyim de. Kıvat ettiğin o şu oldu. Bolmayalım. Benden giden biri var. Tamam degen. Anan giyim çoğu onda atlaman sorarım. Atam nege bolsun ben atım desem. Ne çoğun bolsun dedi, kudu bolsun dedim de koydum ismi desem. Atam ayıttım cönök öylem. Onda bu olam olam. Cönülem adam bolsun öyle koyma ama neydi? Görse yaşardı adamla en kıyını gün sayın adam olacak. Adam oldu. Kalpakçanın ağabey çekeceğin elinin altında kızmak kültürüyoruz. Hoş görsün herhalde. Çakıraydı var. Kaçak cümşün bilesin kadar tuğanlara bir kudur ana bir hırçı olup da bundayı. Bak konak kusması yaptı öyle. Bak bir suyu tamam abi koyu tamam diyor. Aslında koyu üstüne suyu buna gezekleri bu lezekler üstünlerinden biz başta çoğu olmamız ömrüm görmesek dahi Mindfon'da ünlü olup suygömüz sebebi çınırı cümşak, çınırı ayaldı ün saz kırgızının geremet sulu lezekler üstüne aytıp aldığınızlara çakır bölüsleri bolçamızları ben sizlerin dürklerin bolçamızları ben maestro dayım olsa ortamızlara Aycemal kabul lezekler çakıramızlara aytıp bolçam bitirmişi olmuşlar. Ağzıma basılı
Кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу, ардактуу эжелер, агалар, мекендештерибиз. Сиздер менен бүгүн жакшы күндө жүз көрүшүп отурганыбызга кубанычтамын. Менимче бүгүн москвалыктар үчүн бир аз эрте болуп калды окшойт. Биз эрте баштабадык окшойт. Ошондой болуп калды окшойт. Себеби Москва дегенде эле мен элестетем, түнкү саат 12-де концерт башталат да. Жакшы маанай каалайм сиздерге, жакшы отуруп, жакшы эс алып кеттиңиздер. Бүгүн сиздер күткөн, сиздер каалагап, угуп көрө турган ырлар, күлкүлөр бардыгы сиздердин таман алдыңыздарга ыргыткан биздин гүлдестелерибиз болсун. Кабыл алыңыздар, акыры сени сүйдүрөм. Кай бирин кулган мен
Мына ушул акыркы жылдары жазылган жаңы ырларымдын бири өзгөчө мына ушул мекенден сырткары Россияда болсун канчалаган жерде биздин айымдарыбыз, апаларыбыз көбүрөөк жумуш иштеп, бала чакабызды унутуп, тиргиликтеп, көбүрөөк талаада жүрүп экенбиз да. Мен бул ырдардан мурда аябай көп ойлондум. Мына ушул сиздерге окшогон мырзаларыбызга ушул ырым катуу тийип калбайбы экен депчи. Бирок ырдагандан кийин айымдарга караганда мырзалардан көбүрөөк мага мындай ыраазычылык каттар көбүрөөк келди да. Айтарым, мырзалар айымдарыбызды дайыма алаканга салайлы. Айымдар мырзаларга берилген Аллахтын берген аманатына кыянаттык кылбастан жакшылап бир бапестеп алаканыбызга салып багайлы. Айымдарыбыздын урматына болсун. Кубанычбек, Акбар Кубанычбектин сөзүнө жазылган Зарлык Камбаралиевдин Ал айым деген ырын кабыл алыңыздар. Эжелер сиздердин урматыңыздарга болсун. Аялзат арабыздан
татыктуу болууга, татыктуу сиздер бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ырларыбыз дагы да болсо сиздер үчүн жеңилдер болгондо мырзалар айымдарды бийге тартсаңыздар болот. Шайыр болгондо билбесеңиздер болот. Туурабы? Эжекелер. Туурабы? Болбой көңіл қош, сөз айтсам жегін құлақ тош. Зыңқиып бойын кербестен, жақтырбай мейлі жолың бош. Зыңқиып бойын кербестен, жақтырбай мейлі жолың бош. Керектей бойлы бір өзің, термелей басып жүрөсің. Senin münözün, değerim dergen boyuma, bin bolçuda senin münözün. Aycamалдан биринеби болгон бүгүнкү күнгө чейин менин атымды мына ушу жан деп аташат да. Кабыл алыңыздар, жан жок.